večer. Malo ćemo samo pričekati. Jel smeta muzika? Da, pjesma. Jel smeta muzika? Jel glasna, jel glasna? Ne, okej. To se valjda misli na glazbu. Okej. Pinku da... Okej, stišat ću samo tren. Evo me. Okej. Nećemo dužit, neće ovaj put dugo trajati. Sad sam skužila kako mogu sejvat video da ga kasnije uploada na Instagram TV i na YouTube. Tako da oni koji ne stignu sad ili se kasnije priključe, bit će dostupno i na Instagramu, i na Instagram TV-u, i na YouTube-u, nadam se. Ovaj put sam zapisala par natuknica jer prošli put od treme sam pola toga zaboravila. Tako da neću čitat, bez veze mi je da čitam, ali samo sam neke natuknice zapisala koje nipošto ne smijem zaboraviti reći. Nisam vam namjeravala se ponovo ovako uključivati live vezano za temeljac, međutim toliko sam dobila poruka i pitanja i odjednom, iako sam taj članak napisala prije sigurno više od godinu dana, ali odjednom je temeljac od kostiju postao trenutno drugi najčitaniji post na blogu, tako da sam se ipak odlučila da ću se na ovaj način priključiti live. Ja sam ga počela kuhat u subotu i završila sam danas popodne, recimo tako, ali doćemo do toga. Uglavnom da vam prvo ispričam kako sam i zašto ja uopće počela kuhat temeljac, jer ja sam vam bila jedna od onih kad bi pronašla neki recept na internetu i vidjela da mi treba temeljac od kostiju, ja bi instant ga zatvorila. Znači nije bilo nikakve šanse da vam se ja bavim kuhanjem temeljca od kostiju zbog vremena koliko treba da se on skuha. Međutim, kako sam počela kupovat kuharice i te kuharice koje imaju nekakav zdraviji twist, postao je neizostavna karika i nije mi bilo druge nego da krenem. U temeljcu od kostiju nema apsolutno ništa teško ni komplicirano, samo što traje dugo. Jednostavno traje dugo. Znači morate ga kuhat minimalno 12 sati, iako je i to možda malo. Ali nemojte misliti ako krenete kuhat temeljac da ćete 1/3 života potrošiti na kuhanje temeljca. Ja kad ga nakuham ga nekoliko litara, traje mi poprilično dugo i ne kuham ga stalno. Naprimjer, zimi ga kuham. Kad krene proljeće, ja ga više ne kuham temeljac od kostiju, nego više kuham povrtni temeljac ili riblji temeljac. Ali, na primjer, u ovo sada vrijeme prehlade, gripe, bolesti, pada imuniteta, temeljac za kostjovanje je idealan. Neki ljudi ga čak i piju. Tako da, recimo, ako se odlučite ga kuhajte ga par mjeseci, možda vam kasnije ostanu neke zalihe, možda vam ne ostanu, ali nemojte misliti da ćete sad cijeli svoj život potrošiti na kuhanje temeljca, jer nećete. U svakom slučaju. Što se tiče kostiju, to je bilo prvo pitanje koje sam dobila, jedno od pitanja. Ono na što nije važno koje kosti koristite. Naprimjer, ja sam sad kuhala goveđe kosti. Možete kuhati koje god kosti imate, ali ima jedan uvjet
koji ne možete preskočiti, a to je da kosti moraju biti kosti sretnih životinja. Sretne životinje znači da znate gdje su živjele, kako su živjele, šta su jele i kako su došle do vas. Prema tome, meso koje pronađete u velikim supermarketima, zapakirano u plastici, vjerovatno ne odgovara ovim kriterijima. Moraju biti kosti sretnih životinja. Ja ih nazivam sretnim životinjama. Tako da to je jedan od uvjeta koji ne smijete preskočiti. Isto tako, što je na primjer dobro, čitala sam kako je da bi se svi potrebni minerali izvukli iz kostiju i kolagen, potrebno da se kosti kuhaju jako, jako dugo. I u nekim literaturama stoji do 72 sata, što bi značilo da vi od istih kostiju možete kuhati temeljac nekoliko puta. Naprimjer, ne vjerujem da će neko toliko kuhati, ali naprimjer 3 puta sigurno možete kuhati temeljac, ako ne i 4 puta, kad pronađete te kosti od sretnih životinja. Osim toga, možete koristiti kosti od mesa koje ste pekli, tako da vam na okus temeljca bude puno ovako puniji, kompleksniji, zaokruženiji. To je isto ok. Nekad se taj temeljac kuhao svaki put kad se jelo meso, jer se ništa nije bacalo. Međutim, s vremenom mi smo temeljac zamijenili, na primjer, goveđom kockom, zato što smo htjeli nadomjestiti okus i sad određenim jelima, jel? Ali, ajde recimo da možda je neko i zadovoljan okusom goveđe kocke, ali tu smo u potpunosti zanemarili sva ljekovita svojstva koje temeljac od kostiju sadrži. E sad, što se tiče te kocke, ja ne kuham s kockom, nikad, niti s nikakvom varijacijom na temu. I meni osobno jelo koje je skuhano na taj način uvijek miriše isto. Šta god vi meni skuhali, ako zalijete to jelo sa temeljcem od goveđe kocke, meni ono ima u potpunosti jednak okus. Svaki put. Ljekovita svojstva kocka nema apsolutno nikakva. E sad, vi naravno možete kuhati sa kockom ako želite, ali morate znati da to nije ni približno isto, ni neusporedivo. Znači, uopće ne možemo pričati o uspoređivanju te dvije karike. Što sam htjela reći? Nešto sam zaboravila. Aha, što se samog kuhanja tiče, na primjer, ako želite nadomjestiti jelo okus, bez da koristite kocku, radije poljevajte jela, na primjer nekakav rižoto, bistrom juhom koju ste sami skuhali, koju ste kuhali neka 2 do 3 sata, imate višak, umjesto da sljedeći put napravite još jednu juhu, možete je zamrzniti ovisi koliko vam ostane, možete zamrziti i onda sa tom bistrom juhom poljevajte određeno jelo, radije nego da koristite kocku ako već nemate temeljac. Što se tiče, još sam jedno pitanje dobila, interesantno, što se tiče ekspres lonca, znači neki ljudi kuhaju temeljac u ekspres loncu i zašto? Zato što se time skraćuje vrijeme kuhanja. Sad, možete kuhati temeljac u ekspres loncu minimalno 6 sati. Negdje sam naišla na informaciju 3-4, ali meni se to stvarno čini malo. Znači, minimalno 6 sati možete kuhati u ekspres loncu. Ja nisam probala jer ekspres lonac nemam. Ali dobila sam jedan komentar da kuhanjem temeljca u ekspres loncu se mijenja okus temeljca. Mislim da je gospodična se baš bavi kuhanjem, mislim da je kuharica, šef ili tako nešto.
Šta ne kažem da nije točno, vjerovatno tako je, ja nisam probala, ali u ovom kontekstu u kojem mi kuhamo temeljac, a kuhamo ga kod kuće, nije nam to toliko važno. Vi naravno možete manipulirati okusom kakav okus želite, stavljati začine i slično, ali nije nužno, nije primarno. E sad, ja sam svoj temeljac kuhala, znači otprilike sam imala nekakav kilogram kostiju i imala sam 5 litara vode. 5 litara vode otprilike. Na svaku litru morate još dodati 1 žlicu jabučnog octa. I ja nisam dodavala više ništa. Neki ljudi dodaju povrće, tipa korijen celera, peršin, papar, lovor, možete. Sol, možete. Ja nisam dodala apsolutno ništa. Znači stavite da prokuha, sad pokušavam malo pratiti komentare. Stavite da prokuha i onda vidjet ćete kad počne kuhat da će se stvoriti gore pjenica kao nekakva šporkica, kao nekakva prljavština i to žlicom otklonite. I to žlicom otklonite i zatim smanjite do one temperature da vam još uvijek krčka. Znači na najslabije, ali da vam još uvijek krčka. Poklopite i ostavite da se kuha. Ne morate vi cijeli dan biti kod kuće. Naprimjer, ja sam kuhala, počela sam u subotu, popodne, pa sam navečer išla na neki rođendan, pa sam ugasila, pa sam ga uključila u nedjelju kad sam se probudila, pa sam izašla, pa sam izgasila, pa sam navečer upalila, pa danas kad sam bila kući je se kuhao i jednostavno sad 2-3 sata prije live-a sam ga isključila. Uglavnom skupila sam ja nekakvih 21-22 sata. Kažu minimalno 12, ali naravno šta više to bolje. Koliko god imate živaca. Eto, može to trajati do nekoliko dana, nema veze. Ok, hoće se okuhavati, hoćemo dodati ovdje. Sad. Ja sam svoj temeljac kuhala u gust posudi. Sad ću vam je pokazat. Čekajte. Ovoj, koja mi je Best Buy uz blender. Ovo mi je Best Buy koji sam kupila. Stvar je u tome što ona ima sposobnost zadržavanja tekućine, tako da jako malo tekućine ispari. Recimo na nekakvih 5 litara meni je ostalo 4, otprilike vam govorim. I prije sam kuhala u posuđu u teći od inoksa i puno više mi je tekućine isparilo. Možete dodavati tekućine, možete, ali ako ćete ga duže kuhati, na primjer ako ga kuhate 12 sati, mislim da vam neće biti potrebno da dodajete tekućinu. To ćete sad vi procijeniti sami. Ako vam baš sad ispari pola, onda dodajte i kuhajte malo duže. Tako, to je što se tiče dodavanja tekućine i teče. Da vidimo sad jel imate... ta teča vridi svih para. Ova teča vridi svake lipe. Kada znaš da je gotovo? Pa to sam odgovorila. Znači imate nekakav minimum od 12 sati koje morate kuhati i onda koliko god imate živaca. Ok, onda vam uglavnom kad se isključi, kad je gotovo, kad vi kažete da je gotovo, procijedite ga u teklice. Neko mi šalje WhatsApp poruke. Procijedite u teglice. Moje su ne otprilike, nego točno 330 ml, ali ja sam ulila nekakvih 250. Pričekajte da se skroz ohladi i ova tekućina će, moje još nije hladno, i ova tekućina će poprimiti teksturu želatine. Sad neko me pitao za masnoću koja se stvori gore, zato što sam pročitala da je gorka.
i da se ona uklanja. Sad ćemo vidjeti. Sad ćemo vidjeti kakve će mi biti. Nekad mi bude malo manje, nekad mi bude više. Uglavnom kad se skroz ohladi, naprimjer večeras prije nego što odem spavat, samo dobro zatvorim staklenke i stavim u zamrzivač. A inače može vam ostati, ostavila sam ovdje u jednoj tečici jer nisam imala više staklenki, tako da ću to samo staviti u hladnjak i onda ću iskoristiti ovaj tjedan. Ali inače može vam staviti u hladnjaku, na primjer, sigurno nekih tjedan dana, bez da ga zamrznete. Bognera, vidim te. Ja ne znam, ovi koji mi šalju request da bi oni isto bili u live-u, jel oni to slučajno kliknu ili bi se oni stvarno priključili? Ok. Sad, to vam je sve u principu što se tiče temeljca. Meni vam je osobno lakše skuhat temeljac nego oprat suđe iza večere za 2 ljudi. Nikakve filozofije u tome nema. Apsolutno nikakve. Teča je... teču sam kupila tu u Berlinu, ali teča je štaub. Imate različitih boja. Ja sam htjela crnu. Nekad vam neke boje budu na sniženju, pa možete možda naći neku i na sniženju. Ima vam štaub, ima vam Le Creuset, sigurno ste čuli. Oni imaju jako često neke boje na sniženju, tipa žutu, narančastu. Ali ima vam i ovaj francuski brand Emile Henry. Ja nisam od njih imala ovu gust posudu, ali sam dobila tažin sa kojim sam bila prezadovoljna. Tako da vjerujem da su im ove posude jako dobre, oni imaju nešto povoljnije cijene. Ali, na primjer, moja van teča ima, znači, 5,2 litre, ja mislim, i dođe oko 250 eura. To su vam prilike cijene. To su one boje lavande, to su teče koje imaju i boje lavande. Pardon. Može u cepteru. Slušajte, može u bilo kojoj teči. Ja imam ovu teču malo više od godinu dana. Ja sam dotad kuhala u tečama u kojoj sam imala. To je to. Nema sad ona ima onu teču lako njoj. Ne, može u bilo kojoj teči. Petra, misliš u ovoj mojoj? U cepteru ništa ne ispari, jel to? Sačuvat ću live. Risotto sam radila, ali baš sa rižom, super. Ja sam htjela ponuditi neku opciju bez riže za oni koji je ne jedu. Za one koje je ne jedu, ali okej. Evo, ima na Amazonu sniženje 150 eura. Ali ne znam da li, pogledajte onda na njemačkom Amazonu, ali ne znam jel dostavljaju u Hrvatsku. Ali ako imate ne znam, neku opciju, pogledajte. Da, u zamrzivaču. I možete, znači u zamrzivaču može stati do 6 mjeseci i možete, na primjer, tu sebi napisati datum da znate kad ste ga napravili. Kaže Petra da u cepteru ne ispari. Tako da, vi koji sretnici koji imate cepter, može i cepter. Sad ne znam ova neka pitanja koja su mi prošla. Daleko ste mi da vraćam. Darija, u onaj riže što sam radila, je tako? Tamo je bilo 500 ml. U onom receptu je bilo 500 ml. I s tim da sam morala još malo dodati vode. Super, dobro da živim u Njemačkoj. I pozdrav, Darija. Ok. Pa moguće. Ovisi šta kuhate. Referiram se na ovaj komentar da je trebalo više od 500 ml integralna riža. Ali
slušajte, ovo gledajte kao nekakav, sam zaboravila riječ, koncentrat. Ovo gledajte kao nekakav koncentrat, to možete razrijediti s vodom. Znači, nije sad da ćete 2 jela napraviti od ove količine. A neki ljudi ga piju. Piju ga kao čaj. Zbog ljekovitih svojstava, minerala, kolagena. Kažu da je jako dobar za probavu i slično. Ali to onda treba piti redovito, svaki dan. Dobro? Ja sam svoje rekla u biti za ovaj put. Koga piju temeljac? Piju temeljac. Da, piju temeljac kao čaj. Mislim da čak u New Yorku ima kao jedan kafe koji ga služi za to go. Kao čaj. Ja nisam to nikad pila kao čaj i nije mi baš sad napeto da ga pijem na taj način, ali kad kuham koristim. Sve okej. Jer to di imaju restoran u Berlinu? Ne znam di. Što ćemo? Slušajte, ja sam sad sve rekla što sam namjeravala. Sačuvat ću ovaj live ako dobro sve kliknem i namjeravam ove live-ove stavljati na YouTube, tako da ih imate zauvijek, recimo. Sljedeći put se javljam standardno u četvrtak. Ovo je sad bilo malo vanredno i ova 3 live-a u tjedan dana me doslovno će me detoksirati, jer opet sam nešto danas jela od treme. Tako da ovako, sljedeći put se javljam u četvrtak sa jelom koje ću objaviti najvjerovatnije u srijedu ujutro. I sutra mi dolazi nova detoks kuharica, nadam se nešto kasnije. Tako da bih onda voljela da sljedeći put bude nešto vezano za detoks i jako me zanima ta tema općenito. Tako da vidimo da li se detoksirate, zašto, na koji način, koliko dugo, kakva su vam očekivanja i slično. Ani, ovo su neke privatne poruke. Ok, eto ga, tako da sljedeći live je u četvrtak, a onda nakon toga tek za tjedan dana, znači onaj tamo sljedeći tjedan. To bi vam ljudi bilo to. Ja ga pijem kao čaj često, ali razredim sa malo vode i dodam začina. Tako je. Znači, trebate ga razrijediti ako ćete ga piti. To bi vam bilo to. Ide. Malo mi je ovaj put... Nije mi još skroz trema nestala, ali bilo mi je malo bolje. Malo se bolje osjećam. Imam osjećaj da bi se bolje snašla da ste mi svi ispred mene, nego ovako kad ja gledam u svoj mobitel i to zaista neko čuje i vidi. To mi je baš malo apstraktno. Bog Ivana. Ej Dino, skuhali smo temeljac od kostiju. To je to. Neću se više zadržavati i ja isto moram ići. Tako da sve smo se ispričali, ovaj put je bilo nešto kraće. Vidimo se u četvrtak. Za sada namjeravam još uvijek namjeravam zadržati taj termin u četvrtak u 7 navečer, iako znam da mi je ovo svjetlo baš ne laska i da bi bilo puno ljepše da snimam po danu, ali vidjet ćemo, možda promijenim, vidjet ćemo, uključit ću se ja nekad koji vikend ujutro. To je to. Ok, hvala vam puno, preživjela sam drugi live i vidimo se u četvrtak sa novim receptom. Pozdrav!